Salawat dan ni'mat selamat suku Lord Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi ia tepajat di ruang ni umat na lalepa tujui na malempu. Sahabat ni nasabari nato pada salaiwang rilino nato mau mati ri akhirat insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Sinina umat selama lebih ya angkai ria masai ripong Allah Ta'ala. Rilan na ya watu cinampe upuminasay palaring ki ada asi parengarangang ritujun na di ayak malabit na pong Allah Ta'ala. Rilan na surah Al-Imran ayat 102. Terima kasih. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu isininna wa wataumatappi. Ripamulanna ye ayat noliki sipuang Allah Ta'ala idit sininna tau masangingi alina matepe ia mancajitan ramakedai ia rupuang Allah Ta'ala temaka tunapujinna tu matepe nasabak siagamua igana rupa tau ribu na yitanai angkani tau kapiri munafi'i tau fasi'i na yakapong Allah Ta'ala tau matapa'i minuli nareku mengubi pong Allah Ta'ala tentu angka tu akatana. Nah, ternyata disambungi ayai memang angka dua papa semelo na palatu kakipong Allah Ta'ala auri idi imanan na tau matapa'i. Ittaqullaha haqqa tuqatih. Pasa mamulangi yan naritu pada etau kiri pang Allah Ta'ala nasi bawai tau tongetung. Jadi pang Allah Ta'ala nalorak ki idi tomatape me tau lorialina nasaba tau tongetung. Mumpun tu sedi pakuta na makadai imagay na idi tumatape nasuro kisimi tau nabali tumaca tato pandritai pasabaran na yan naritu nasabak mega tau masangyali na matape na yakyadi na namitaw lori puang Allah Ta'ala tumatape na sangalina ijok karipasai na ceko-ceko ang ipangali matapa na sangalina na yakajok kari ipangimpangi yari kataparangi bali na to'y nalili matapa na sangalina jok ka masigi masandala sepi sisan nali sui masandala baruy iya narupas sabaran na nasuro ki pong Allah Ta'ala mitau tongetungan lorialina narampe tu pong Allah Ta'ala riayak lengi makadanna fattaqullaha mastata'tum maka bertakwalah kamu kepada Allah sesuai dengan kesanggupan. Pong Allah Ta'ala naluraki bertakwa sesuai si bawa kemampuan atau dengan kata lain memaksimalkan usaha untuk melaksanakan perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Biasa di sili imakada pada etau kilori pong Allah Ta'ala sesuai dengan kemauan. Betuan nada ia pasia sempajang tiap puasa lau mak birijama inariku milo kisi nariko di isi tomelo di isinya juga mabiasa makadai ede ule mas sempajangi
de na ulle mapuasai desa je tu na de yullei na iya kya de mitamelo na sabak magala muaki biasa jok kadagalungi magala muaki jok kama bali bola magala muaki jok kama golo magala muaki lari kuele magala muaki marakka barang bangsa na yi tau de metoha na matonga-tonga metau lori Allah Ta'ala. Ma'asyiral muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Pasal duai yanaritu wala tamutunna illa wa antum muslimun. Napasa ki Allah Ta'ala ajaklah lo pada tamati sangadin narilanai agama selengi. Ajaklah lo tamati sangadin na pada angkaman ngitapoi. Nasaba idi rupa tawi idega gamis sangya jalata. Nasaba iya tuak jalangi merupakan rahasia ni pong Allah Ta'ala. Dik neris semakre mati malolo kiga yariga mati macuaki. Aso gai mati yariga wani. Ako kiga tanay yariga kutasi Itaw sehat tau malasa yariga tau sehat tau macumok nanumano. Tau madoko tau sogi yariga tau kasiyasi. Nareko narate ajalan na musti mati manaki. Nayakya nasangi pandritata ajak to sinayaro amatingi maladay pikiriki. Tapi ia perlu diperhatikan yang hari itu ipapasan na pang Allah Ta'ala yang keribahas onang bicara. Maka day usahakan ajak lalo na tomati narikude yang karyalan na agama selang nasabak narekomate ki realan na akapirekangi musti mananunga kiralan na ranaka nayake nareko puramok ki masyahada na tomati itama kita mata ranaka tapi engkau mua bagangkan na nareko pura kiri calla na karena dega gaparenta lain ipegau riberenni surat pindah lori suruga pada tu hasil diriwayatna atau kami namari mondri tama suruga modalak na tama suruga sahada ni bawa tapi idik masenging nyali na toma tapat tonga-tongang ajak lalu tama capak nasabak ripahang makadai sesorilino si sebu pa asona riranaka api angkai rilino rumpun namitu api naranaka Yemanrengi bolata biasa ipake manasu ipake matuno ropo rumpu-rumpun namiranaka auzubillah min zalik sino matselang kairi masir pang Allah Ta'ala jadi dua papasan na pang Allah Ta'ala dan na ayai Quran surah Al-Imran ayat 102 mamulangi pada itau kilori pang Allah Ta'ala na sabat tau tungat-tungang maduanna ajak lalu pada tamati sangadin narialna agama selengi narima kuana naro engkalalo ki perhatikan madecengi mamuare iri lolongangi ala bangar rilino nanniya asalamakangi ri akhirat insyaallah barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati waz zikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.